Još jedan brod iz serije protivminske odbrane projekta 12700 Anatolij Šlemov porinut je na zavodima Srednjenevskog brodogradilišta u Sankt Peterburgu. U ovom izdanju bez preuveličavanja razmatramo zašto brodovi iz ove serije nemaju konkurente u svetu i koliko će ih još biti proizvedeno za potrebe ruske ratne mornarice. Zaštita od magnetne smrti nemačkih bezkontaktnih mina koje su Nemci postavljali na dno eksplodirale su pod dejstvom promene brodskog magnetnog polja. Naši naučnici zaštitu od njih počeli su da traže još na početku Drugog svetskog rata. Fizičari Anatolij Aleksandrov i Igor Kurčatov uspeli su da naprave specijalni brodski sistem koji je kompenzovao magnetno polje broda. Sistem je bio uveden u sve delove ratne mornarice Sovjetskog saveza i time spasao mnogi živote. Godine 2011. počela je izgradnja minolovca nove generacije projekta 12700 Aleksandrit. Njegova osnovna karakteristika bila je najveći korpus na svetu napravljen od monolitnog fiberglasa, napravljen metodom vakumske infuzije. U poređenju sa čeličnim korpusom on je lakši, čvršći, dugovečniji i razume se neosetljiv na magnetne mine. U bazi zavoda Srednjenevskog brodogradilišta bila je organizovana jedina proizvodnja na svetu koja je na osnovu vlastitih tehnologija mogla da napravi takav korpus dug 80 metara. U planu je bilo da glavni brod iz ove serije bude porinut 2012. godine, međutim, Francuzi su iznenada odlučili da odustanu od isporuka potrebne opreme, a rokovi su pomereni. Francuzi su bili u obavezi da na brod isporuče deo opreme, ali još pre nego što je kolektivni zapad uveo sankcije, oni su se predomislili. Istina, to nas je malo omelo, ali nas nije zaustavilo. 2014. godine glavni brod iz serije Aleksandar Obuhov bio je porinut, a od 2016. godine već se nalazi na borbenom dežurstvu u sastavu Baltičke flote. Iskustvo u njegovoj eksploataciji pokazalo je veliki modernizacioni potencijal projekta, a nadležnima u Ministarstvu odbrane prirastao je za srce. Njegova dostignuća nisu samo originalni korpus, već i visoka manevarska sposobnost koja funkcioniše zajedno sa sistemima za daljinsko traganje i deminiranje mina i to u automatskom režimu. Upravo takve sisteme svojevremeno su odbili da nam isporuče Francuzi, što nam je pomoglo da sami napravimo svoj proizvod. Trenutno je u stroju 5 brodova ovog projekta, jedan je u fazi usidrenih testiranja, drugi je, kao što smo već saopštili, porinut na vodu, dok se još jedan gradi. Na nedavno održanom forumu Armija 2021 potpisano je još 10 poručbina ovakvih brodova. To ne treba da čudi, jer minolovci imaju dovoljno posla i u mirnodopsko vreme. Mora i okeani su prepuni neeksplodiranih mina još iz doba Drugog svetskog rata, a u meri kako se savremeni brodovi budu proizvodili, povećavaće se i svest na koji način treba da budu modernizovani. Ovde se treba prisetiti da je projekat u početku bio zamišljen ne samo za minolovce, već i za patrolne i pomoćne brodove, uključujući i one za civilnu namenu. Tako da možemo reći da Aleksandrit čeka burna budućnost, intenzivnija od one koju trenutno možemo i da zamislimo.